Magisusuay katapurimanan Toriri mo Dato sindualan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korong mamodumi Ay soko irwan Sinunong kadang ketonggo Yesus nason dihon Masuk toko samruna Ko sarot ako dinangaantakan Korwon binaw ilpong sara Kalakatongo haro ison lihon Haro son Balut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko irad sinunong law kadang kotongo Yesus nason lihon Haroson dihon no ditambalut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko irad sinunong daw kadang kotongo Yesus nason lihon Ay soko irad sinunong daw kadang kotongo Yesus nason lihon kadang kotongo nason di Yesus Kana umisisa to ka iswang sambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga suabon diti insan pod onsiko om rumika tihay kumadia maya da kaisisan dahay da min susuab da bayno mainehe ako iswang ket kebaktian iti gisambot ino po hitamo dan dahay nga arikot om ino gingarano nga kabantu onsiko di timpu om kasimbayanan tinakno kumadahay tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus amen. Sanok swabon kumadati din tok nakarasam mo titid dahay di ko sadop nga moris-poris no ma puji Tuhan mantadet pantamangan di siyo gisambot kaswabon da bayno nga sangim pasi kasari to ko ilo nang mati ipo piso soryan dati paimpasi kasari to ko di tadaw ko nihab atumbay ano ko insahanan to kano po nga magisusuway no po nawayaan dati doon nawayaan di ko nihab to kom ohuyan koponsu kakan nga kalatan koposik di lebih kurang pukul 3:30 di tenu ako na di minadap moda siya ako di kodop kago nga ming karuruhay nagditit kay sisan natin min susuab siyodop nakasampat paminadap dit
5 menit diteno. Magyagal ta kano potid it. Aran na pairalan na ko po siya nati tisom tiso. Gimo ni kita daw. Puri mo na dati nga. Aran na paralan ko po siya nati tisom tiso mo ni kita daw. Amo ayay. Amo na pa ay o ngayon. Nga iya tito ka na tidadamo to pa'y miyaw mo. Pa'y miyaw kapag yung mga hara na buru-buruan. Aayay. Bay no? 26 hari bulan 4. Hari Isnin. Di ba no? Numan ko ano dat tuluh na papanambarasan dati nga atumbayaan kinorohingan. Halipet yadi nga ilan na pa ayat dati kakalpad numan paimpoho dahilad Mazmur 40 ayat 4 dabay no. Ilahadid bahagian ko mo duo. Napay kanihab nga manahakisiyad tandigan dawagu isuanggat kabangku moy dat mamarayo kinorohingan. Agumu atulun da ko kito asilih dat modasi. Nagi atumbayaan kumakinorohingan. Jadi bayan na pa di nga agumutulun da ko kita daw melihatnya asilih da modasi nagi atumbayaan kumakinorohingan. Jadi ila na pa di tulo da panambarasan natin numan patabilang da bayno nga atumbayaan kinorohingan. Sera na pad oretan na kumundo atumbayaan kinorohingan. Harapira-pira tuhot tat it asaro da mintalang isuangat pemusarahan dati. Miagal ko haranangkud atapat kapiyad ihati no patinga atumbayaan da kinorohingan. Miagal ko modosih to ko kinorohingan. Tumanud to ko inang kopyo kinorohingan iti. Tay ko hari nangkud yati no patinga atapat kapiyad lumansan da kinorohingan. Atapat tinang ko kapiyad yati no patinga humarap po kinorohingan. Mantaddat ay lansanon dati kinorohingan. Haranangkud karikatan no posyo. Karikatan na kumuenduo. Tay ko karikatan na ikapurimanan dati mo nagita daw. Haranangkud andad-andadon dati. Iko hinaan di kinorohingan. Haro nagiit mintalang paguhatan dat otopot tinangkud di kapyo dat hino kapyo kinorohingan. Topot nangkud haro kapyo kinorohingan. Penguro kaya kayo. Rahit na po ko modasi kinorohingan. Atapatin ako kapyo modasi kaya ko kinorohingan. Terus terangat modasi ako yung hati nga ina pa may kapadasihan nga hukuman. Akon kamodasi sa bapat katano di laboras daw. Terus terang kapyo bo. Podasihan modasi takod kinorohingan sa bapo modasi takod tutudan. Modasi kasuang gasuruga. Ila naman tidoh terus terang kung pad ilo podasi ko. Isay di tamo dasid kasuang gasuruga hay. Agumo na papadasi dati nga kaintalang tagayo na pakapapadasi nga kasuang suruga. Tutudan isay di taara na banda tutudan ay. Alanok naging nga oruan to ko no. Apalagi tutudan na tapoy naraka. Ilo mo dasi kinorohingan nawayaan na dat sumuang ta kanapod ay Facebook. Mungkin account pribadi ko kantor di Facebook ko didigulo nga haraw na lat mo dasi kinorohingan. Nga may napod asan ang minta nga may napasuanggat YouTube o so channel typon napod mo dasi kinorohingan kam haraw na rin. Naraitan na dati digulo dat mo dasi na pa kinorohingan paingkuroh na papadada si dati mo dasi takod
tutudan teko modasid asalamat modasid kasuang suruga hingga na po dati. Yang penting tumanod to ka kinarahingan ki. Paduli nuno na papadasino. Modasi katapuy naraka, modasid asalamaton. Iyo na po pendirian kuno po dihilo. Paduli nunuhat alasan no modasi kinarahingan. Yang penting tumanod to ka kinarahingan. Paduli dat nuno na po kaputusan daw paparisaan no igang anak. Yang penting lulus. Paduli may kana ikuta undang-undang kat ay nuridi ujian undang-undang mamando. Pero marka lulus 43 karedi marka lulus ko 42. Padulit 43 pia yang penting lulus. Jadi iatim kinarahingan iyoho na po kakito hingga na po nuno na po paingkuro na po yang penting tumano da kinarahingan modasi teko paingkuro na po kimiagal to kada di budak sikul iti bo may taka sikul paingkuro ka na po yang penting may kasikul momonsay ka di karaja modasi kasaputan ni disigo ka paingkuro nga yang penting awon sa ino'y karaja no. Iya na pam iya di ako na. Ay lana dati dat kinarahingan ka daw nga karati itulun. Kumoiso no kasyo. Mahantok ko insasamaday. Nareta na ti di gulubo nga ay say salad ulang-ulang ke. Insasamadan to ko. Kada ko katongob, kada ko katangkabo. Yohanes 14 ke. Hello walat tapaku agumutiyonon ka. Rumikot ako kagumoy do kayo. Kaya sa samod, matigay ito didi. Suway kay ri, inapay ang ako daw tulo. No ka. Tok taat ko nakamad. Tutudan ko mati sumano ka. Irin pa nga itong ako daw tulo. Megal doho. Megal dati bo. Ino po hit. Ang abigumbayo. Iahinamad ang abigumbayo. Kada ako nakamuratagat. Rumiko takui ka. Kinarahingan. Paingkura ko na padigulod. Tinumakadre la suruga. Iya di ako na rumikot ka. Amumbayo. Tako nagi. Nga iya na pa dati ito iyong kadaw tulo. Hadeh kada ko kamat tutudan ko mati tapoy naraka. Kumayan dat karati kinarahingan dati ti. Insa samadan to ko isay na po hit. Tumano da kinarahingan maya di ka insa samadan. Puji Tuhan. Ipiyahit ang ako daw tulo nga haray paboron bahani kinarahingan ronobo. Ronobo ni ritid di bo. Dengan tujuan iyatin na po nga tumanod to ka na kinarahingan. Jadi tidak kira ko insa samo di pagangatis yo koronob te ko paingkuro tanud to ko na. Ilo na dahot ginawaan dati lo mo. Jadi iati no patihom. Right na po ko moda si kinarahingan tumanod da kinarahingan. Agumo gaya-gaya to ko. Agumo sikil dati ki. Kakitanan na po nga, labi mo da si takatulun ka kinarahingan. Akunan ko na padiho la. Papabuat ka sala, mo da si nagid akita tulun ka mo da si kinarahingan. Sedangkan na tarang-tarang na akita kinarahingan. Pabuat ka na padnunuhit, apain topkot, mo da si takid akita tulun. Ay mali mo da si akita kinarahingan. Iti ito ko nati. Sebagai tulun iya dito ko. Asaro takad ano nit. Iti sebagai anggota jemaat. Miagal ko hari Sabat. Kari kati pastor nga. Oy si pastor. Nguntamad piso ko iti. Antakan da hari Sabat.
Ya di to kana ti. Sakira iho it o basa mo galisun te ko house misak lisok moda sinagi tulun kok kinarahingan ki talibi katua gereja nga tok taingud temod harapi tangaw-tangaw katalib nga tok komuru muntun na kagulisun isa di poda si dati di kinarahingan katulun iya ti to kana ti bo nga main na dati pemusarahay dot nakarati to kan mo ti tinong kolataw to kan isu ang rohani sebagai sangulun Adventist noratian dati dat iti na pamagunan nga ay ikamoyon dot dadamot to kan doon do orikot na patimpuom urumi ka ta kinarahingan may pangakat dati noratian to kan lo nakura dito ato ko sumombulo ako tumbayaan kumakinarahingan. Wah, manta ka na kama umbalay gi. O iyo, to kono pati dahara kolomokon nga umbalan to kono dati no pod it gos so pa kukuro. Ay kasambuluan na ginawa dati. Minsomok modasi apantang am tumanod to kalot boras-boras kinarahingan. Okay. Otap iati no pati humarap ko piya kinarahingan. Harap ko piya kaya kinarahingan. Topot ka. Humarap to ko piya kinarahingan. Paing kukuron isu ang karaja dati. Isu ang tindalanon. Nununo po ato po tinangkod. Humarap to ko piya kinarahingan. Lumansan to ko piya. Sumondi atapot na ko sumondi to ko piya kumadisyo. Sayra na po dat sumambayang to ko. Nga iri na po nga iso o tanda. Iati na po nga lumansan to ko kumakinarahingan. Mangandalkan Tuhan. Poporopod. Poporopod kayo. Magondos to ko kinarahingan. Nugalad humarap lumansan. Bangga ondos nuka ko kago di tinod lumansan humarap lumansan mengandalkan ilo ngay magiwaya-waya lo bo oto pati nangkod iati no pati nga ay mengandalkan Tuhan magondos to ka kinorengan humarap to ka kinorengan jujur it otapot ko biyo iso na patanda do humarap to ka kumakinarahingan it sumondi to ka kumakinarahingan iati na pa nga kano to ko dot sumambayang ako na pa kano sumambayang iso na mati tanda dot iya na pa nga kay harap kumakinarahingan imisisinta iso na patanda dot ay asanong pakasariit piuhangan na kayo nga iya itanggay-anggay no rumamot pakasari isping ka nagi iswang pikaruhangan ki iso na po tanda dat ino pa pikaruhangan na ko nga harap pakasari kauludan kapiangis pakasari kano po miangis kano po kapiso sarita kapi boros iri na tanda ino pa hubungan ni din ha osanong pakasari umbalo pagid osanong kapi gogol kapi gogol na ba pa yung kuro paduli la dia ka saya tunggu saja dia hubungi saya ka tidak pay kumay tampinay Melbourne iya timi karuhang nga iya di ano po asa nang ihubungan ako mi boros nga amo buli jadi ay misuko nga ito dopon di ko sa dop
iya ti kinorehingan nga iyo dihi. Sakira na pod alansan to ka kumarap sumundi to ka kinorehingan. Kano to ka da sumuko kumadis iyo. Isuang da sambayang dati. Sa ninaro dit bulan 4 di ba no? Suway ka sumambayang to ka kumakinorengan. Isa kago tanda dat harot kalansanan dati kumakinorengan. Korikot kasari, Columbus kasari irarayaw dati kumadisyo. Ay mayaan ko no pa sa ulun kasasari to kay mamarayaw. Tok isyo no mo ti kape tabuli ka. No sarita dati nga irin ho. Nga ako na po o bulihan, ako na po orahian disyo. Ako'y mamarayaw disyo. Jadi, ilo puji-pujian dati. Rarayaw dati, maya ilot. Asal memuji ka na po, sinding, ngando asaraw to ko, bagi. At ako na po, di ko po, sinding ka doon rohani. Tok, isa, imoti tanda dat ato ko mamarayaw kinorengan, tinagasan na po di doon po magunahan da sinding tok ngon kasari mati pasasalata da minamangon na sa kurang-kurang kat antakan da tulandat milah na po man to ko it sikit-sikit mo nalipahon to ka kinorohingan maano po tiyo di sikit-sikit mo nalipahon sikit mo nalipahon Miya gala di misisinta bo. Sikit-sikit video call. Sikit-sikit video call. Apasan ni matu di asaro biya gi. Nga manta ka dat iti de. No kagade sering-sering lah kamu respon di grup. Harga video iti de di. Moit oy laan dat iya kau na nga paimpasi pakasari sering-sering lah komen kan. Iya ti kinorohingan. Iya di to kana ada sering-sering la komen kumakinorengan ki. Maya da sambayang, maya nagiti rarayo dati, maya tit sinding-sinding dati kumakinorengan. Papa kita dat iyati na po kinorengan harot kaisisan dati, haro hubungan dahiri. Man na po miya gala di misisinta bo. Iya din na daman to di. Suhay bugati bo. Miya galopod it miuhang-uhang kadang-kadang ay soboros. Mitali pun nga ay sabongot. Nga padulid ay sabongot. Yang penting kat ay misiso mitalipon iyati kinorahingan iyati isiyo. Ay sa piabangot dati nga isiriba kasari takapod ay kaisisan di ogirot kumadisyo ilo no matidaman takolo nga agayo no mati kapyo kabaling kahangan ti kaman sumambayang iyo sandiri akunan ko idat asaro ako agagal iswang nasambayang agumo ako magampuang dati bo sumambayang ko so sangulun nga kadang-kadang atilambus sa kodop kasuaban pam amin di hari Sabat tinumano ako di Zoom bot Master Guide Convention ako ni ka Master Guide iti bo nga asan ang ibagya bo may tanod kumbalid insan sambayang na di. Dalaan na ginumugumo sambayang harit. Ang intalo pisusuhot na sumano. Mantad na pa pukul 7 gisang pukulan na mo sa dapon. Sambayang na di insan nga kodop ako. Zoom matiri nga off video yan. Off video, off audio. Kodop ako mati nga. Ay mamakay ga laptop po Zoom iri mo. Telepon na ito mo do kundi sumandakat. Amin. Amin kasi. Amin. Amin. Nakodop. Itin, iri na kadang-kadang at
Aku oroyan dito manu di Zoom, sigog kay kodop, toksong kuro di tingayam. Ngam na gini, kalapas di nga dia giliran, kukuro ko no. Hilo gereja nga kumbal to kay matitid digi. Tok, o tingayaman ako na matidiyo oy. Asuho ka nanda bertugas hiridapan. Sambayang nga di. Amin ka nga. No kodop. Pingka kasari ko ya. IPI may pumasik nga ating ngayaman. Apalagi di nakawaya. Eh? Polologo doon hindi tagol. Amin. Ano pa di ko pa yung yuhan ng ngon. Nando sa sandihaw ka naman kakagi. Tok harangay no pumuti away anda titi. Pasala sambayang agumu. Nga iri ni komandat isa na po pangitanan da iyati na po ay osomok lumansan humarap kumakinarahingan nga maya iti sambayang dati agumu piya kaboling kahangan dati sumambayang maanto ka na po pausawo panataasan to ka na pa sumambayang agumu piya hat kauntabon ki paingkuran na po nga magano kasari to ka nagtimpo na sumambayang boras na po di pasar esinchong ki siodop na po di sa karon na po dieting siodop tok di o paano ginawa kasi suway ko lumansan to ko kumakinarahingan iyati naging nga maganda da kinarahingan harus di pagandadan dati mandadandad to ko simbar sambayang dati mo kita daw nga sorhon na dati hari pagandadan dati tagayo iri no hikor-hikoton do kinorangan kumainduo ilo no mati piandadan dati ilo no tujuan dati pa miyaw dadando ilo no tujuan dati pa impasi suway ko maganda to ko kompo kondo surupo dati sa manikid tulun maganda to ko nagikor-hikatan na kinorangan kumainduo iti na papaganda dan dati so nga ay o sanong karangahan nga rumikat ma iti nakapatayon ato kay dadi maganda dila kapatayon nga tarpa kasa to kay mandad o rikot na po timpo kono kano po dilobong ino po ipaganda dan dati nga no rikot nad untukit koposian dati antakan digi. Jadi suway ko mandadan dad ko ti kapatayon. Mandad ko nagid. Man to ko dad ilo no pot maganda do ko rikatan na ginorangan kumuenduo nga ilo ni bobos sa piandadan dad dati. Sa kira no pot piandadan dad dati lo gi. Nga milada borasan dat tumitik nulot mo da sito ka kinorohingan tumitik sa kira na pod anuan to kod kautamaan nila maganda da kinorohingan dat karikatan Yesus do kumuenduo sa kira na pod anuan to kod sebagai kautamaan priority ibobos tumitik to kanad tumano da kinorohingan tumitik to kanad atumbayaan modasi kinorohingan tumitik to ka na ngay sumambayang. Sa kiran ilo dahi kautamaan dati. Mahi to ka no. Da ilo no kautamaan dati. Mandadandad to ka karikatan kinarangan kumenduo. Otapati mati elda enrod audipon. To kay mati mandad ki. Audipon mati ti magandad. Magandad to ka nagitulon audipon no. Lobi pa di mandad to ka kinarahingan. Irogon nga may pangusa. Tulun sa pitulun nga magiusaw-sa. Sorohan na pa Swiss. Hara Swiss. Swiss nun na to kati. Swiss ajaib dati.
anda dan tokod opon isus ajaib nga opon pesus ajaib inopohit pian dan tagayang nga po narikot gi nga isa nama peluang sakira mandadan to kakarikatan da kinarahan kumenduo ibarasan ku ditinud tumitik ngahi na polo susuhay lo asaraw ko disaritan ulom disarita di dilaid nga tanak-tanak po asaraw ko ila harati sang ulo na sumandak malas isay na ko sumandak ko malas teka harap tanak ko sumandak ko malas ki among imuhaw among uludot bilik sendiri amo mupu amo gonsok nuno po malas harmatu di minanguntik tanak wago kadi di tanak wago moyo ko dihilaw walay no 27 hari bulan 4 baha paingkuro paingkuro na din alumis dadi nga malas buli umbal po din tok mo hidid hiti walay tanak wago gi pamalana-lana na mo di aparu di mga masawalay maamay pa di ulo de walay idi mo lahi nga aswayan na kuro di silo ka kaila ay nga may ampuya at boy pirin wah omtok akamas rajin aparu korikot tadi boy pirin nga to aparu matigya paru niti sumandak kudo dia ka kadidit imola hingga tando moy ka no diti kago kada pasunod da sera moy ko ka idi na matu pinipakatan gi may na di sunod dit boy pirin daw sumandak moy ako di nga ako di elanam sera ko ngay kago ka nga moy ko ngay ako kanto minggu bayno ka hingga po di da mo ni kita daw di mamalana mo ni kita daw nuno po himilo mo ni kita daw di mga maski katilambusan na po nga nasili di kaubasanan no ba sa di manusi piring manusi magimuhaw mamupo nga hingga di bay no harahitit paduli ka yati nga ya di bo tong akusay kada to kod harap pilo ko ngonduan dat ilo gyalo nga udipon kadi pong nguntik nomor 2 nomor 3 di hit jujur bo tampinay Melbourne gulo na po kapiya nga inay linumis bo jujur na po batir di ino po hit aparu kailan mo gonsok perkara kedua na ritid di tangondo nga ya dihi gulo na pod akito nga hinsam ka tidak kada ko pangudot ino po hit karaja haropi papagulo diri nga nomor 2 gulo na pod akito nga hinsam ka tidak jadi iya ti kinarahingan mantad ko maganda to kod karikatan disyo mungkin dat timpunan apaksa to koy tumanod apaksa to kod asansagan to ko sumatiha timpunan nga mantad ko kapinting ubasan anda kinarahingan kumenduo ino po de kaposyon dati nga mandadandad kasari disyo ilo na day ginawaan dati lagi. Jadi paduli dat asansagan to ko dat tumano di laboras kinarahingan kapaing kuro. Nga ino pa'y ginawa dati nga maganda di karikatan di siya. Pihanda dandad dati. Saya rakawaya to kakabaling kahangan do kaposyon. Ilo nasarahan dati.
Korikot pada kidorohingan da oruhaim opupusan na dati ko yung goritan ko ka. Sayra da sumakit to ko, ilo na dati soro dati. Korikot pada kinorohingan itim katalib ba dati sakit ka. Orahyan ako mangukab bahilad kitab Yudas 1 ayat 21. May dati intanga yung no kadila. Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nukad hilo main dati gompio o tinandati isuang dat lisik kinarahingan miampai nagi maganda da rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi akon nimati ka kadilom ongay ko nakira sa maganda da kinarahingan akon. Pagangatan no padilo nga no. Gompio no da ko tinanda kayo ka. Pelihara diri kano po lo. Paingkukura ta ka mamagampi sa kiran iti tinanda ti secara fisikal. Haro na ngay pinanudukan nila kitab paingkura ta ka mamagampi da ka pasyon. Tinan piya dati ki natudukan nga ito ko. Inaponday tuhot datid agayo. Iho nga asaro ako mimbulay ti tuhot kud it iho sandiri. Tuhot ko no po nga otopot tinang kudid iho no po tinga benar-benar paintapot ko piyo dat layak untuk diselamatkan. Ilo mo tidok katangaban ti. Man kuno guguli ako posyon na rohani ko gi. Topotin ang kudid iho no pati nga memenuhi syarat na salamatan kano ginawa ko. Ilon na daw po da si. Isay di tamo da si da asalamat eh. O topot na gin aramay kaposyan pamagunan aray kaborasat. O hingga na pod ako asalamat ka. Nga isuang na po kapiyo ginawa dati mo nikid. Tisom tiso dati. Haro na po yung morim karimot. Asalamat ako ti kaamo ka. Ilo na matido katangaban. Mo ito ka sambayang, mo sambayang. Okay? Hari Sabat, may sambayang. Papagulid par sa puluhan pasambahan, papatahak. Manulong tulun, manulong. Berdoa paribadi, berdoa, belajar por kinarahingan. Nga, haro kasari tuhat kun secara pribadi iyo lah aku kailo na ko alaya ka kuinang ko ti salamatan kata soro ko iyo diiri ni tuhat kun di kasari-sari saya kira na pod intangan dati ano iasaro kun ano da contoh lagi contohnya kapagalan no matiti ako ni ko iyo ti syarat gi ako ni nga contoh nod anuan ko contohnya iyo ti nga asarod alambat to may sambayang pukul 9 ka kinapagi akunan kadang-kadang pukul 10 kari kata ko nagi kadang-kadang pukul 11 ay nakupi ako pukul 11 lah. Ihiri na perbincangan sekolah sabat korikot tagi. Iyo kau nga iyo di bagi. May kau gya umit-umit. Harod sigo kami minta lang tuhot kud. So kiroh na po dit itit korikatan na may gereja o syarat to kinorengan dot isay salamaton. Gagalo ko no kata soro ko. Sa kiroh na po isay na po korikot at pukul 9 do kasuabon hari Sabat asalamat kano kom tok mo giahaw to na dati nga mo musoro ko no tok pa yung kurumari ti hoy
hari na ko di ina pa ikarikatan dati may jadi nga memenuhi syarat na to kapiri. Atari mo hinangko kinarahinganit ang nga pukul 10 na may sambayang sedangkan ketimpunan pukul 9. Iya di dahat tasaraw. Ako mati mangimbayat ako tinga. Ay imbayat ko nagi maham syukur nagi kapuriman to ko. Hare na kud it insan no balajar sa nga daw boros kinarahingan melayakkan dati det salamatan. Ay laan na dati dat iyati na patiham nuhupan to na kinarahingan mo. Mantad dat patut tet apatay to ko. Nga mantad kali si kinarahingan Yesus mati untuk kita. Nanuan to ko peluang. Nga komitmen na pa dati kapatay na pa siya dahil kayo salib. At tapot na gid kasi karunia manalamat dati nga iyati na mahat ay mamili tumilambus to ko dat ikasi karunia di ko sumaliwan. Iyati na mamili mo tidi. Kada di borosad Yesus sudah mati untuk kita. Kompom selamat. Tapot nagi kompom to kay salamat nga kompom kanangkod tumilambus sa hiri kasalamatan di ka amo. Hiri mati at kabaling kahangan dati laytang Pinay. Iyo nga ilo no kabaling kahangan ko tagayo. Dadamot at hiri tokod kasih karunia kita diselamatkan oleh kasih karunia. Atapot naging nasalamat ako na oleh kasih karunia nga haranangkod iyati na po nga kaano tokod tumilambus kasari dahiri kasih karunia kaamo. Niya galitit waig lagi. Katakan ini adalah kasih karunia. Ho dito kasuang. Haranang paingkukuro tokod haranako katilambus tokod hilas suang ko sumoliwan toko. Paingkukuro tokod paintilambus do hilas suang. Harap ko kasup ko kumuyan kula. Jadi ay ralan po dati patilambus sa hilasuang, contohnya hari Sabat, may takay sambayang pasalat hukum-hukum Tuhan, tanudan takay nuno na po nga tanudan dati. Nga haranakod ina po ralan dati tumano didi nga atapot kapiadat memenuhi syarat da katanud. Aralom di ko piyo yudit iyo nga ako di ko kasup. Kaya contohnya hari Sabat. Haranakod ina po ralan dati mangigiti di hari Sabat di nga memenuhi syarat bagi kinarahingan ka amo. Iyo kayo na po magano kahadiran sekolah Sabat pengkuro. Perbincangan sekolah Sabat mula katakan pukul 10. Ina pa ikarikat 10 hingga 11 contoh lagi. Ina pa ikarikat pukul 10 sitanga tandan pada kau hadir. Ikarikat dit 10.50 tandan pada kayu hadir. Pengkuro. Jadi otopot nagid iyati no petinga diselamatkan oleh kasih karunia. Nanuan to kinarahingan dat keselamatan cuma-cuma nga haranangkod ina poit amalan perbuatan penurutan dati di memenuhi syarat ka amo. Ilo iyo nga tok pengkuro magi ako piolo kana to soro ko. Miagal ka hari Sabat 24 jam. Sekiranya po 23 jam na hari Sabat dati memenuhi syarat kare. Iri mo tido to saro laytang Pinay. Baling ka nga kuno mamusoro sumano. Ngono po mo ti tanud da prinsip pat hukum 10 Siya maatanud no ano atanud dati sa kusung. Hari Sabat 24 jam. Ano atanud da jam. Kusung kano pa di pengkuro na di
Masa kebaktian manto ko manto ko imbulaya lah contohnya gitu. Masa kebaktian hila gereja 9 hingga 12. Karikat ka pukul 10. Memenuhi syarat pakari tiadi. Ngonto ko na padi pokok ito ilo keselamatan. Memenuhi syarat takay katud salamaton do kinorohingan. Ya di mati dota sa rolo ako tumongob ako. Min bulay nandat ay adakah saya layak untuk diselamatkan? Yoho na po itong pinam ilo no mati ko po doho katangaban. Lambat nga asaro ako matihati kalambat to. Gya timpunan ngaran ko ki. Ti hakalimpupusan libit lambat. Jadi harap alasan ko takuri lah. Di pa malapis ki. Jadi ay yo nga oroh yan ako magangat dako mumusorod. Hoy kando dako ki. Ay alayak to kay mati diti salamaton ka. Sekira na pod hiti pamagunan ki. To karamati lo kalayakan. Miagal ko poporisan. Alayak kay kanud anuan damar katia di kamu. Miagal ko harta muduga. Interviewon to kay tamuramahan to kay alayaki siya kaamo. Paingkukura di salamaton. Ngano pa di imbulayay ko pa ilo nagit karikatan natin may gereja. To kay agagal to kana sakiran iri na po nga syarat to salamaton. Haron na po di undang-undang ka kinarahingan dat 3 jam mo may garaja. Isay na po ako po no 2 jam sa kurang-kurangnya salamaton ka na po dim tok. Ako kurok to kano gi. Sakiran na po di Tuhan itu adil kan po di gi. Adil na po matitiham hingga na po nakatantum iri no. Sakira na po din undang-undang kinarahingan kasyo. Isay na po ako po no 3 jam mo may sambayang hari sabat. Ingka ko no kano po paingkurot ako no. Adil lo kinarahingan ka ba? 7 hari sanga daw untuk Tuhan. Ipi sanga daw nga ahombian ni dati. Tiada harapan. Ayah. Iya no pam ilo no mati ko pedo katangaban la adakah saya benar-benar layak untuk diselamatkan? Nasalamat kan bagya nga adakah ino po tindakan dati dendo nga popok kita iati ino po nga kekal dalam keselamatan itu. Haran ako ino po kaboboyuhon dati dendo nga popok kita popok tudukot iati ino po nga potilambus dot hirid aralan na keselamatan na pinatakin orahingan. Nga, ilo na bagyalat kalau makan dati lo bagi. Agumo na batit kalau makan taka ba sebagai tulun. Kadang-kadang na iswang pag yung balutan, pikarohangan, tulun sa pitulun, labi pandalaboras kinarahingan. Sigo kahit ato kay aga itit. Ang susah to ka ng mga gatulon sa pitulon mo. Intan nga. Ay. Ako'y dadi. Aduyan na di ka piyo perbuatan di siyoy kadati. Nga isay di kayo ginawa. Ina pa di pagangatan ko lo nga. Dada mo to ka pay miyaw. Pay miyaw to ka tidondo. Iti na kasiwatan dati rumikot. Minsomok makinarahingan. Ako nanto ka na po agumo akalamukan dati asaro to kad arato. Asaro to ka nagi da sumap. O ka ka arato nga sumap. Tumumod. Sumap o boros-boros kinarahingan. Nga. Oli si kinarahingan ko mga dati. Gisam mo doon ka pay miyaw to ka. Intabon nun na po impiro ka sumap o boros kinarahingan. Asaro to ka nag-isumap ka tumanod. Nga manta dalisih da kinarahingan anuan kasari to katimpo det gisam bodendo.
Sorohon na natitid mantad kalisi di siya paimiaw to kodondo itinahit kasiwatan da tinahak pinarangan kumadati dot sumimban to ko moda si to ko kinarahingan lumansan kasari to ko kinarahingan harap-harap otopot da ako piya dat iyati na po nga sayra dat kompokon da ko po siyan dati pati lambus to kad ogirot kumakinarahingan sayra korikoton da kinarahingan kumain duo iyati na po nga angkaton di siya amin tok may to ko no isuang ko kolomokon may to ko no o ilani kinarahingan ginawa dati monopot da rumikot kumadi siya olomok to kapiya asarud aratu nga mantadet it kopogoton dati da rumikot kumadi siya o tutunan o ilan to kay siya o tapot na po dahara ginawa dati rumikot ka amo mantad pa di koratuon dati kolomokon na dati riri kolomokon pogompuang gorogon kumadati nga inapahit man to ko kiginawa kasari to ko rumikot kumakinarahingan jadi kono no atumbayaan kasari to ko kinarahingan puri mono to kono isiyo kasari i mga hak dati do monikita daw man tadi di monikit timpu nga rumikot to ko kinarahingan mila nagi komondat iyati na po nga sumondi min samok kasari to ko kumadi siya. Jadi kung sikaw dat kinapagyampayan dati di kasobo na bay no may to ko ang pakay ti pelajaran miyampay tampinay kaunssikahan production haros sandihon dati kinarahingan kasari sandihon dati olomok to ti nga sakirad isiyo kasari lansanon dati atumbay ano kudat isiriba kasarit pangintangan pangahakan kasari to kakinarahingan okay? Magisusuay katapurimana Torimo Dato sinjuala Kada katongo Haroson dihon Haroson dihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korong memodui Ay soko iwan Sinudaw kada ketongo Yesus nason dihon Kana umisisa to kad iswang sambayang kinarahingan isong kerjaan sorga konseko do kasabo na bayan no insan po nakalimpupos ti hayad pisi sa anday sumambayang iti konseko tu nakapuriman ni hayad harohot kaporluan dahay min somok kumadiya kasari-sari dot rumikot kaparigot ti hayad insan kolomokon insan ay kaboboyuhon dahay di tamiyan tak ti karahian mayahay uhupay menagwang pasien dahay may dat insan tadaw do sumano nga inapahit kay sisaan ang pananudan dahay nga asang bulo kumadiya sumambayang ko man to ka insana na makikinangaw isuang at kabaling kahangan diolo masaala pekerjaan
karay tadaw sabat nagi mantado kolomokon dahay da insanan mandahay pasara ukmadia may dadhar panghupan no poy duon no hay mantadat insanan kubaling kahanganin di nga may nakasari hay patilang buso dot osomok ogirot kumadia kung sikaw Tuhan tu manu ingganay pagindalanan dahay dabay no kung sa duon ni hay mantadat insanan kubaling kahangan nagi pagumbal ngay tirogan pasaran dahi kapasenay kumadia isu ang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Kadagotong Yesus na son gihon kadagotong son di Yesus